Aise kanongere mbasuze shuti bakunzi baruhuka Ipa News nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose mbaye ikaze mu makuru agezweho muri uyu umugoroba turi tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 umwaka ni 2025 of course birumvikana ko tugarutse mu makuru akome cyane na makuru ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwama 23 uhanganye n'igisirikare cya leta FARDC. Aho rero no mutwama 23 wamaze kuba ukora akazi gakomeye cyane bimeze bite hobayeho gutaka gukomeye cyane kw'igisirikare cy'u Burundi aho kiri kugenda gikubitwa n'uyu mutwe wa Red Tabara ngiye kubibavira imuzi n'umuzingo mbabwire uko bimeze turanyarukira za rugezi tubabwire naho uko byifashe uko bimeze uko urugamba ruhagaze maginga yangaya byose ugiye kugenda ubyumva wahageze rero nta handi ni kuri Ruhuka Ipa News ugiye kumva ndetse no gukura amakuru yo ku buryo bukomeye cyane. Sasa rero twamaze kuba twinjira mu rugamba indani tugiye kuruva imuzi n'umuzingo aho ngiye kukubwira nyine uko byifashe kuri buno butaka bwa Republika nyine Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byamaze gufata indi ntera, ni rugamba rwamaze gufata indi sura aho rero uyu mutwama 23 uri kugenda uhashyi kwa coalition ku rwego rw'ejuru cyane bari kugenda bahangana nyaboneka aho bari kurwana ibintu bikaza kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ni bitero karabutaka bibayeho mu kanya gatoya ubwo narindimo nitambukira ngiye kubona neza ikintu kimeze nk'itangazo rya Red Tabara ritangariza leta y'u Burundi yuko bagiye kubagabaho igitero karundura kigiye kubagabwaho neza none hanga mu kanya gatoya aho muje kuriza kuba mwirebera ibintu bihindura isura hari mu gihugu cy'u Burundi ivumbi rikaza kuba ritumuka neza hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Red Tabara aho bivuga yuko rero bagiye kwinjira neza hariya mu mujyi Bujumbura aho bagiye guhangana n'ubundi n'igisirikare cy'u Burundi. Hanyuma mbafite amakuru akomeye cyane, amakuru yo ku buryo buhambaye, amakuru y'urugamba rukomeye cyane aho nanone no mutwama 23 uri kuvugwaho ibitero bikomeye cyane cyangwa se ibitero karabutaka n'ubundi biri gukekwa kuri umutwe wa M23 yaba yabigabye n'ubundi ku basirikare n'ubundi bu Burundi tugiye kubirebera hamwe byose rero ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo utaza kubucikwa n'amakuru namaze kuba nkutegurira neza cyane agatanu kuri kagenzi kako. Je nitwa Pacifique ni Ruhuka Ipa News ni minota bike cyane idasanga iminota 9 ngiye kubabwiramo urugamba uko rwiriwe kuva masa mu gitondo kugeza maginga yangaya aho rero mugiye kugenda musobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru yacu munyemerere tuyahere muri Warikare haravugwa ibitero bitunguranye byagabwe kuri bano barwanyi ba M23 aho rero bagabwe ibitero karundura ibitero navuga ko ari ibitero karabutaka n'ubundi ariko n'ubundi bisize bano barwanyi ba M23 bitwaye neza cyane kuri uyu munsi n'ubundi. Hanyuma amakuru ari kungeraho aravuga ko kandi bano barwanyi ba M23 ubwo bari guhangana n'ubundi na kwarisirwa na ku ruhande rwa leta Kinshasa bakubitanye ivumbi rigatumuka ariko bino bitero bikaza gusiga umutwe w'inyeshyamba wa M23 wigaruriye n'ubundi agace kamwe garereye hagati ya Runingo ndetse na Akiriba. Abo barwanyi ba M23 bari kurwaniramo nyine na FARDC. So ngira ngo ibyo bintu birumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako ko byakomeje kugenda bifata indi ntera cyase byakomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru aravuga ngo kirero amakuru aravuga ko ibi bitero byabayeho kuri no munsi horero byagabwe kuri bano barwanyi ba M23 byatumye n'ubundi M23 yigarurira agace gakomeye cyane. Aka gace M23 yigaruriye kakaba kamwe mu gace n'ubundi kahise gasa nkaho kagira gute gafungura imiryango n'ubundi yo kwinjira neza muri Kiriba bakaba banakerekeza neza mu muhanda ukomeza ujya muri za Uvira aho baza kwa bagiye guhangana n'ubundi na bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa aho navuga ko ibintu bitaza kuba biri buborohere kuko no mutwe wa M23 ibintu wamaze kuba ubishyira ku rundi rwego nyaboneka aho nakubwira ko ibintu bitoroshye abe na gatoya bakomeje kugenda besurana mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma imurenge mu basore b'amadubu cyangwa se kuri kwirwaneho naho biravugwa ko harimo ibitero bikomeye cyane byabagabweho ariko bino bitero n'ubundi bikaza gusiga ntacyo bihinduye kubijyanye n'urugamba n'ubundi rwari ruri kubera muri ziriya axe. So agatanga ngira ngo ibintu biba byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru aravuga ngo kirero andi makuru nanone y'ibitero bihambaye byabayeho kuri no munsi n'ubundi bisize uyu mutwe wa 23 wigaruriye n'ubundi tumwe mu tu axe n'ubundi tuyobowe
n'abasirikare ba leta Kinshasa, aho nababwira ko ibintu bitameze neza habe na gatoya, aho bari kugenda nyine bakubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu mutwe wa 23 tukaba ugaragaza kwitwara neza mu buryo buhambaye, aho rero ukomeje kugenda usenyagura ibitero n'ubundi bya FDNB ndetse na Wazalendo, aho kuri ubu nyine baba bagiye bagaragaza ibitero bikomeye cyane baba bagiye bagaba kuri uyu mutwe wa 23, bigaragara yuko nyine batari kugenda babigenza neza cyane gatanu kuri agenzi kako nk'uburyo ki yakabaye bigendamo. So ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane yuko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura indi sura. Hanyuma andi makuru akomeye yo ku buryo bukomeye cyane nanone yo ku rugamba rukomeye, bitero byabayeho byagabwe kuri no mutwe wa M23. Nanone M23 yagize itya iragenda yihererana icyitwa coalition, irakocagura muri za Warikare ndetse no muri za Uvira, ibintu bibabera bibi cyane, ivumbi iragenda riratumuka nyaboneka, bano barwanyi barahangana ariko n'ubundi biza kurangira AFC mu 23 igize gute ikoze akazi gakomeye cyane, n'ubundi iza kuba igira gute yirwanaho mu buryo bukomeye, n'ubundi iza gutsinda iyo coalition n'ubundi irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nubwo urugamba rumeze nabi ariko bari kwitwara neza mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma ndagira ngo nkwiyera andi makuru akomeye cyane y'ibitero karundura n'ubundi bikomeye bya M23. Uyu munsi tariki ya 9 ibi bitero byabayeho bya M23 byatumye coalition E1 igenda igahungabana, ibintu bikababera bibi cyane. Ndababwira yuko bino bitero bihungabanyije leta ya Kinshasa, birabahungabanyije ku rwego rwo hejuru cyane. Nimvuga ngo ku rwego rwo hejuru munyumve neza, ni ku rwego rwo hejuru cyane, kubera yuko ibyo batari biteze bahuye nabyo, M23 igize ikira bakomagura ku rwego rwo hejuru cyane, igize ikira bakomagura, barakubitwa nyine ubundi ivumbi rirabatumukana. Hanyuma amakuru ari kungeraho aravuga ko n'abarwanyi ba AFC mu 23 ubwo bari bameze neza cyane mu kanya gato gatambutse, batunguwe n'ibitero hano muri za Warikare, hariyo mpamvu nabo bahise bakubita coalition ku rwego rwo hejuru cyane, barayirukana muri axe zose igeze gute yiyoboreye. Ibyo bintu ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako, kibintu bikomeje kugenda bifata indi sura, M23 iri gukora akazi gakomeye cyane, bari kurwana baho rero, bari gushakisha uburyo ki bakirengera bitewe n'ibitero bakomeje kugenda bagabwaho na coalition. Ariko ndababwiza ukuri kose, uyu mutwe wa M23 uri kwica abasirikare ba mercenaires b'ababirigi hano muri za Warikare. Yo bintu birumvikana neza cyane, sinzi niba turi kujyana neza cyane gatanu kagenzi kako. Ndababwiye nyine ukuri kose gushoboka, M23 iri gukora akazi gahambaye cyane. So byose rero nizere yuko muri hamwe natwe dukomeje kugenda tubana neza cyane mu makuru agiye atandukanye. Nanabwiye ko ari iminota mike cyane. Hanyuma reka mbabwire ko twirwaneho Red Tabara Prito imaze gusohora itangazo rikomeye cyane, itangariza amahanga yuko igiye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri no huriro rirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Sinzi niba ibyo bintu muri kubyumva nyaboneka, ndavuga ko ngiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibintu bikomeye cyane, kubera yuko bano barwanyi ba Red Tabara ubundi ku busanzwe ntago bakunda kugaba ibitero bikomeye ku Burundi, ntago nubwo bakunda kubagabaho ibitero, ariko kuri ishuro biragaragara yuko bari kubagabaho ibitero kandi bikomeye cyane. Sinzi rero ngo biraza kwa bigenda bite, nkomeje kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kuri agenzi kako, nanabasaba gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana muri aya makuru, mutaza kugira n'akantu na kamwe mucikwa. Ngiye nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka Impa News. Hanyuma rero nyaboneka dusubire mu yandi makuru aza kuba ari imbere mu kanya gatoya. Bye bye.